TC Network Ground Report ve zosi ama sapinin chibai ka hin bolo ve keimin na hile thin thang hoki tuni kho TC Network Ground Report na ihin vat dingu choi hile ITLF in organize tha bian bol phatsota pi protest ki phinna ima cham lo hila gal jong hi athip ta banga ahung nu nunga mail hiten buffer zone khalding ai lo le buffer zone khala hung tha chen ding lungtup agon jing lai win nilha khat in jang chom khat mai thal alang langin ki khap tu na chom khat new min blank file tabong new min chi zo chun mail hite hi pok sa khai dunga hung le chen ko taweti ki het atup jing jiu chun tuni kho hin langa hin ITLF lam kai na in nu te izan ha khanin sin in protest aboluvin iga het ma bangwa respect sensitive buffer zone ti topic mongcha amhoin chlai leinom ground muna hi nu ten sin in protest abolu heti chu ama sapina het sana ka hin nei hin tin tu hin chlai hin sin in protest a chi jing na lain chi ITLF hin aban le langlam kai tampi ho ki su khom na kangwai block ITLF lam kai ho in jong na saten panla na neuvin lai leinom ground muna hin mi tampi in buffer zone su ke loading ai hi lo le respect buffer zone ti topic mongcha lai muna hi sin in protest abol heti chu avela het sana ka hin nei kin hin tin tua hi lai muna hi sin in protest sel hajing na lai hin tuni kho December 22 2025 hi in Christmas koncha jang a hi ta in chlai hin Christmas to bung muna sin in protest bol di ati penu chu Christmas ko na hi jin langa permit alo le boina neu cha cha nium jin chi lamsa leinom ground a hin nute lam kai ITLF lam kai na in abang le ke so hin representative CSO chum lam kai nen lai mun hin nuten sin in protest bol ve ti chu amasapina ka hin het sa hin ten tu hin lai jong hin lam kai ho pi thei hin ki ho pin tin ITLF in ipizia chitabang organization le bol kin ham a hi lo le ITLF in ichan ge ya panala tuni khwa hin nute hi zada khup khoma chi leinom muna hi sin in protest chil hejing thei ham ti hi balhana in nei diu hin tin sin in protest bol da no to lam kai ho to jang chom cha cha haulim na in nei pe diu amoto atup le adoi ui pi ham ti ho zo si jang do na hil chena hin bol kit na lai diu he ti chu het sa na ka hin nei hin tin tu hin hi TC Network Ground Report hi bol kha na lo jang a sot tain tu langa hi lunghal jang thim tain ban le Christmas ang hung de hi tain nami pi te Christian te zo sin chi Christmas chi bai jang amasapinin bo na ka hin nei hi chi ground report hi ban nei chai hin patha jing diu he ti chu het sa na ka hin nei hi sia so lam kai nong lam kai ho do sin bon ta ring dan na ave le tin be tuni hin dunia gamle nam ngai lua gam nama dinga pan na khom dinga hung kal so mu te ho hin lam kai ho zo si ke so minin zana de ngai du na salam ke hin bolwe May 3 2023 tuni gil le so he ing kan jong le tuni chanin ti chol lovin panila jingovin oi ma chu panglo yum povin gal kap a pang thei pangovin to muna pang thei to munai pangvin tauna pang thei ho jong tauna ni pangovin akal jam thei jong exam ovin gal jam lo jong le min a he boi nau het lo ding hin kon vai tu chungai panila su ke hin a choi mo de jong yum povin akal jam ho kisan phachu me hin china chunga tu chana pan hin la jing nu te ho avele na chungwa ki pa thu ke hin sein tu ni I programo sit in protest organize in bola area lam kai ho hin ITLF lang ho hin nu te kin loi khom na za chung ho na hi win na ho zo se jong chungwa pa chat na thu ke hin thongin tu ni sit in protest hi a reason hi buffer zone respect lo ji wo hin nizawa lam kai ho jong sei ta win ihung ki boi wa cho automatically a ki khen na khat ano ma hitan iche chu government of India Central Union Home Minister ahung nia July May June 1 ahung nia aman alanga security force deploy bola official ta buffer zone na phun do pi wo hin tuni chanin aum jingin khat ve le hon jong isu ke na jong le ho hin acheng den dingin agalu den dingin ho ilut khapovin jong le ma hon tunai hin amun muna
resettlement hong bol gut pa wi idei lo ivet sa we hin tu ni hin chebana chun zawa in za ta ma bang wen buffer zone chunga hong lu win bom kam jong hom win bom hong kam loi jong hom win abana zani ma sa de 20 ni ngal chun palin lang mono area oi la ko na hong ipiti ham ki hello ei ho a hello bom ana ko in innocent civilian chapang nyau cha thu mane ki tong fai ama ho jong chu toy critical condition au ma hi bin lo sit tong hom win ti ta bang ho buffer zone hong khel wa bom hong kamu boman kamu aban le idang sung wa hong nung chen du tu ho hi idei lo na i vet sa o hi tu ni bo hi lo wa ti kau se le aban le koi mo se le i bo jom di win jong ka dei sa na ka hin phongin tu ni hong kom zo se ngai lu na salam kain bo na chunga holing na phat nei pc win ye so menin ki pa tu kain se ka ki pai tu ni ko program ki go ITL folam kai na program ki go ngai in chalai muna leinom ground muna lamsa hi sit in protest achil ha jing lai ta hin tu chule tu ni ko program hin go ITLF a hi in indigenous tribal leader forum masang chun am homin hi ani ki za jing in pha so pi hi ha lang kum thing di chat hi a ki za ta puin hi jang le tu hin ITLF in na sa ten pan la na a hin nei ki ubin tu ni ko hi nga mai le ke in buffer zone asu apal ke go jingu hi dei lo bal sa nain ITLF lam kai nain tu ni ko leinom ground muna hin sin in protest nu te sin in protest a chil jing lai ti chu het sana kai nei kin hin tin tu hin ITLF langa lam kai spokesperson pu ginza bozong ama to chomcha ke holim na ani ne utin chilaya hung ki do ding chu ipi tuple doi ipi point pe na tu ni khwai sin in protest la jing ham ti hi ama to chomcha holim nei nei du het ti chu ka hin het sa hin tin ki pau me pugin na pat mun ta ti singo ke ni ki pai ke jang tu hin tu do nai na ni che pai jing tin chalaya ama sapina ka hin to nom choi hi le tu ni kho hi ipg pin ta na 22 December hi ITLF in chalai muna sin in protest nan gun the hom tiang hi ama sapin anin don bu thei diam holle tula tusu ho na het che diu ka king cha en mi pi hon tuma sangjong chen torbung mamang le kaya me le ho izaram khat hong cheng lu tu ve ti thua ki za nungin thalong ging la in zan nungin dei lo nan thalong jinging bomong po in che phat le sangai festival lai jong chen me le ho mi phawep chu e o chu chan puri gamwang loading hong ki sawen army security force hot to ke nang to wen ti odong in azawen iti dei lo na chen ke ja chin jong condemnation an ki so in akidei lo dan buffer zone ki za pi ding da nai lo le bridge ball loading ti ho chu ki sai hi chu chung chona chen tu ni hin ITLF district sung isu ji chen ITLF mala na in hichlai mona peaceful student protest ailo darna meile ho buffer zone ahin so sit na ailo le ahin ke let now chungchang dei lo na ki phin na le buffer zone kim level a bom ki kama minau thi theina su kha theina ho thilbolo he dei lo lo he dan sona chu sidin protest tunia hi kine he bugin thu do abana ni chibe pai ki tinna chilaya ITLF notification a chu i ka ve vine hi le na tolbung mun ki tinna sin protest exact location chuna epizia leinom lamsa ground ai na ki bol ham tiang na sei do pai ki thei tor isei bangchen torbung he tu lai time sensitive hi tan thulala ki kap tu na thal ging ho om le sensitive ta nam mai thei to ku ki zo ki ka zong ki del tu thei ki kap tu ki thei na din mun ar gi ge ji chuna thu asang na sowin ichila chu torbung muna hin mi pi ki pun khom le hen mi pi la ham elo le aga langa me the hon zong provocation ain so boy thei thelai ya chu
galngom do thading ai lo le conflict ngom do thading thil nom lo taum thading ji chun security reason chun torbung mani se da hen lang mundang do hele ti chu request ji a chu lamkai hon kingai to a isidin protest chu de lo now government koma vet sa ding ai sia sipai auto del tu ding kina ding ti chu itu bai pun idei lo pau mai le hon buffer zone na hin khel pau idei lo na vet sa na ki bowling ai je chana kho tia chu torbung kom cha a ti mon jang mona ki bol he ki paumin reason hoi kan hin chin men bole to in thu do ani che be kitin chi darna sit in protest ina I chan ge chi hading ane kin go nam tiang nan se ki thei sit in protest se bang chen lungkim lo na wi de lo na vet sa na hin hi he sun na ma bowling ti na jong hi pon government ko ma chun he ka lungkim po ve me he te he agreement jong kinai nai lo government to settlement jong nai lo justice jong nai lo I ma ki ho la na nai lo a me le ho ong mo chen lut ki go ti chu a ki dai poi ti le thei poi ki jong me le area ka cheng gur ko lut go po ven amo jong lut lo ne buffer zone he za ki za tu ding respect tu ding ti he ki dai ja tu hi chi he ki sei phong nom athuang sa ki ji na ki mi pi ma jong hen lungkim lo ve sa na chu tu nia chu ki bol he ki paum le zingin tu lai nang hi KZC spokesperson jang hin center government to tok sa jang na sata panlan hin tu chunga MLA ho chu student ta banga ro line by line to sa jing to hom sa jing hin na chi chung chang hin nami pi te na saten lungop kai na nei na lam kai hon pi sa sai ta ve sa hi ya hi mi pi zo se lung ha dai hi ta na tu chung MLA to mai BJP MLA ho meeting pi hi na ipiti ham ti hi midang jang ki dong kha bi hin nangin chlai kai hin chin nan bo thei diam chi sung chang he ke ja chite ei dong po ven amo ho party MLA ho meeting dana chi hi ven chi chun ke ja chi lo le lung thua pang SO hon jang ma chang ki sei khom na jang om de pon amo party meeting dana ki gel ji chun na chi thelo ding he ti jong chun ki sei pun amo silapha he na ki koi hin he ding kha chu amo silapha he na ki koi ji chun tu chunge boi now me le gal chung changa panan la nasata la biren sing ho jang hung di ti chu he tho le amo tama to khom ning ti he la sa chi wa chi wang chu kinong pha ka sapon biren zaw de le hong zaw da weng ti be sei the leo kan no pai nai wangen dong lai dong lo oi ta ji chana mo sila pha ha ka chi ta ji chan amo thu tan ten ni dong le head khat chu peace manipura peace ti bol thei du ham agenda chana ti le ki lol na ki tur na peace hom thei dam ti ho cha se heaven popular government sim ding ti holang cho ha se pu ve ti chu akizan popular government chung chang hi gohoti tunai nampi conclave lo ama sab job pe na chu committee na wa ka sei de otan MLA su le ke jat si hi lungthu thuma hin lungthu ta banga pangkhom ki ji chun MLA te popular government join lo le chung chang hi adang te ni ke jat si ta su in ong ki ho to wa ama ni phal na lawa chu ki sim long de ti chu agreement om sa chu ki su do lo wanga chu na ki ho sanga ki het to na agreement khat om chu ji ja chu ke ja sit su dong lawa popular government join nge le lung thu te ni oposa kal sonu te naita ji ja chu amon jong chu bol ngam ding ka ging chapon bowling do la om jong le ki ho na meeting khat om lawa chu mo join pura ti chu hen chpal le lung thu te ni het pin lawa chu join nge le chu hong di lo ding he ki pam he zingin nami pi te dau tampi clear nan bolin tu lai ka la chu hot topic burning question khat jong hin tu hin thu do abana ni chi be kitin chilaya kan do nom chu tu ni chan gya separate administration movement hi pi te tham khat kin na a hi zingin na kin nem na livin tu chan gya issue tok su hi na I chan phatam ai lo le I chan gya I political dialogue hi I chan ge hi tam ti hi a chai na dinga nin sai pi thei dia ole ikhat
Kad velanga su extension ni bol zawa chu na government to political dialogue ni ve chi hata hen na tu tha chen first week of December chen ani ve na chan na ana to ven ke no UPF in jong press release khanan bol in mo so ke dim ka ging cha in akhat na chu aki hawle first day chen ekemi sa chen UT is not in the policy of the government ATP ven it is so aki lunghang ma mai nai wang asing ni khot chen itidana UT policy to government amlo hom ti chu questionable le constitution na UT bol thaina article o mai itidana nang ina sai thiam ti bo question ma bol phal la dong adon bot thai ta pon na chi chen second day chen idemano chi ha thenen article hi chi ha jong no adanga poimo ti ong sei cp event iti sanong ki khen event to ani ve channa meeting tu la sabula khona chun gamla gu chung chang he na ki ho ai tan ji chu UT ham separate administration khan muding hi le hoi lai area chi gamu ham na demarcation ho hoi lai ham na gamla gu chi iti protect na bu ham na chung lei chunga gamla go ho igo ho chu iti protect na bol no anoi langa imu thailo resource ho chu iti protect na bol no man na ji chu megale ho ailo le state lang hoi vedule state ani wangwa resources mo changlo chu central government ke la ti jong chu ji ho chung chang jong chu sei khom nan nei ven phadata ki hona ki chil ha ti wang chu akizain hi chu mi pilanga involvement amlo wanga chu government table la chu ki hona chil ha singe he moment ni all la chil ha singe he ti chu mi pi ha den kan sei he pau me pugin na pat ni ta tis na all ki pau Sila ko tong hong do dewo dai do hong do chu ko yu Vietnam Ông kia Sila hong la tu ho ping Vietnam ông kia con kho mà có lẽ mi bi tầm thấy nó thế na ăn lông thì bẹ lâu ấy rắn lèo hiện chụp Chỉ đi ngon chu ho mi vô Iban tha trong khát izet diu he itau khop tau hia nu te zau se zong là tu cheng sei thei lo hoàn toàn nó khot tum na zet diu hia respect katile ipiti diu hang Buffer zone no justice katile pi sai diu hang No peace we want ST don't plan yes okay to na respect Buffer zone respect no justice No peace no justice No peace we want we want don't plan don't plan Explosive we want Chẳng chỉ xã đạo theo lệ Meli te hen lang ai hoi dong le hen lim lai lum le ni tela dunga hi to lo biu nom ta mi ho panga khu second hand ki zo diu second hand thin diu lam le na nom ta hin ko iman diu ai a koi jong hi na ipe no wa pana jong thi san ne kha ki bangin tin lim lai a te chu lo na Akilong na tuning kedang jom seging a politik samai piam dong sei ngai dong ke sabe pun ke sei nom do tu ke pa tu ke sei nom don tunin min ama business akibola ai lo ale ama adinga aboi la ya tunia nu ke ho tu le pa ke ho lam kai ke ho ida mi go ding gel khon sia Italai muna mun lem lo ta phai bong la hi ta hi tul cha la ki phal ta I phan hoi pe wa ikiman cha wai to kho mu hi na bon win ke ya siminin kazana le ka kipan salam ka hin bol masan ai hil khana chun hi ki hi aumin central government to ki ho na chu before
zone ho hi hoi ta peaceful ta maintaining and dong ni ga su boy lo ding min ai su boy ta hi zong le ai lama pana cho hi thei chana boy na siam lo ding ki ho hi central government to i ho na ai la loi ke ho hi sei bangin gin chat sangin avula ave ti daham ai lo le limum lai nom thei ko ve ti zo daham mi phin mong dong hi atha wa no ma bangin ai ta hi phin o vai le ai ho dong hakau thinga dim lom dong ki lo zen Chenavana Yosia Hakavin at Timaiha, a tomb dong a lozin, Kalala ilum dong a hangin, the tongue dong a tomin, Naho Kim Sain and Yuham, Yohan dong Naho Tracer Katoyeti, Tanova Omin A. A zong le, Tuni in I to Divaka Day too. Pitya ida boy na humum koma, Ipan com now hum, Ito com now hum, Idin com now ho, Kipa zing lain. Boy na lo na te dinga akam hom jeb dong yu mu wa pio teng la akut boy be se lo dong yu mu wa lunggel ngai to na bong tong be se long I hom jeb tu ha pia phatum dingin ka gim chan ai la tuni hin ajowa se bangin e hola ma pana katipana mama khatsu e hola ma pana hi Hite buffer zone kala ham tida mai lo le cross boy na ka sima ai lo le me le khat ai lo le ipinga ipile ham khat ka boy pia ka boy lo ho hi ikitu oi now ikitu man now ikitu nik now hi zen ki pa ka sang imipi te ho tu na chalaya hum to thelo nula pa te ho yan lang lam kai koi te jong le I bono wa chunga avelin kipana I phongin ahi tuin aban ki holimna ani zom ki dutin tu chun Joseph Chunpu gincha ITLF spokesperson le KZC spokesperson pa to ki holimna ini chai tawin to in holim pi ding hi le Kangwai area women wing nu boisi ITLF ama to chomcha ki holimna in nei ki diu hintin ma to ki holim nei ha chai na hung ide tan ki pam le jingin na phat maluta tisino te nei pi jang kyang ki pa tuin thu do na ani lut pai jingutin tuni organize Kangwai area organize nute na bona na backup jing hom ai lo le nute hi hoi lai lai pa na khop khom ham tiang ma sapina na mi pite het dinga nan sei thei di ham Tuni kin hina Kangwai area Kangwai se hi po Thangting area chief association to tingle ki ho nupi ho Kangwai area nupi ho CC chu pan kala owa tingle KKL hiya tingle YVA na te ho chengin panan la na hichi hi hungki gunga ke ho hi adi Kangwai area women wing ho hi program ho hi mo po ai ko wa che kin do la hi tu ni ko ni nan tam khop do tho bin na ni bo si ga sei belen chlai la hina mo po na tar pulin ho zong a ki songin na tampi cho zo si hi mo po na ko na la na kon na gun pi hom teng nan sei be ki thei diam chi mo po hi KKL chi Kangwai area KKL lawa hele KSO shooting le YVA ho ama ho mo po na no ya hena hungki bol hi in shooting le zo nei do masat na chuna chi Kangwai area women wing tile women ho nu me ho zo si hi ka ki khop pom hinna adang yong chu aki he sa nan ahung thei thei ahung na en ahin atam zo chu ki ho Kangwai area women wing si ka hi om dan hina chi nu te ho hi lam kalanga pa na koi ma na ko lo na lai area ka bu sen e adi ta chu emergency ki gonga hi ja chuna mi tampi yong chu ki ko zo lo ki ko man lo ti di dan te chu ki ho area chu ka ki su kim
chi jinglang thai langa chi be ding an agun bam ai lo le na gon ipiti nei khat ma gon bam te nan sei ti Japan hi 2-3 din muna ding Christmas nai to hi le tu adinga tu kuma dinga hi chi hi hung hi tan te aji chu Christmas to hung hi ding New Year to hung hi le mi zo se hi ikinep now kum thun Christmas to New Year hi ja chuna ti cho chu su boi lo wa Christmas New Year hoi ta amma zo pha le chu bol ki ti hiong le hung ki ngai hin ngai to ki nin ti kating 2-3 din muna wang chu tu ni a he achai na hi ta nu bai si ga ke do bel hen ke ho hi ga sei dinga chu langa ka hi lo ju chin nang ho lang area lam kai ni hin na asung langa pa na hung po do ji kai bin tu ma sang la na mai rei te to bung a hung le chen lu ta ve na ku ti thu ke sa ji ho hin na nang ho amuna ho hin hoi ta ne het chat di confirmation na nei ju hin na authentic information na nei ju hin chi ta bang chuna hung chen lu man wam itiam tiang hoi ta don na min bo ti the ai chu imita ki mulo video ho anong ki mu be zina athu chula sei thinga sei dinga chu enjong army ho ki ho pg lo le sipai center force ho he ki dong ji hin na thung than teng le hin na ki dong ji a amhon a sei dung chu ya chu amhon pi sem ti le chi photo mai ma he ti ai so ei lung mo no hin ai wangin sei thinga sei dinga wang chun ki ho hin a ogin ho yong na a movement ho ti le imit ta chun ga ki mu yong le ki feel thei cho ya cha hung cheng lut nai ve ti wang chu ke yong ka ging cha kim khan na sei le tolbung na tong khapon pok cha khai he ti bin na tolbung ham ai lo le pok cha khai ham sten ki ka nan sei te te tolbung he ti lo yang ja ke yang wang chu kami ta ga mu lo ji chun na ai wang ogit ho wang chu anai thoin na he chu pho cha khai le chu neo khat gam than te du ya che sabal mamang le ka ti ham laila chu hidinga chu ke yang ka gin cha he i wang i mi ta ki mu lo chun ke he chin pon na ki sei chin thei pon he yang lagin cha wang chu thowe ang chen lu ni ha kana chuna langa hi firing bomb ho jong hung ging na na sa ta thupi ta hung gi nei tan na chi zo wa pa na hi nang ogin ho ka je ne ti ho chuna za ji na lai bam ti ti Japan chu 2-3 a chu ka ha za ta lo na che ma sang je ma chu mi aza jong an hia na tu hi chu wang hi chi thu wang chu ka zakit ta pon ka khol lo ji hami lo le ka het lo ji hamna aza ho chu an dem lo dem wang ka het lo ama sa awang chu he chi boina ni ha masanga wang chu na mi ogin ho khugin ho chu ki zai ti thu chu an ki za hi na tu ka la wang chu ka za kit ta lo nu bai si ga ke do be ke len chi boi ne hi na mi tam pin social media idea za za apo do in na chi boi ni ha chu na ta bong lunggel na neyam ai lo le gal hi ki tha pat ki tai ti lunggel na neyam nang ma personal opinion ni sei ti te dal gal chu ipi ki tha pat di dham gal nei jing hiu chula frontline ho chu henge city la lo la tang sunga ho chu num na sa mai thein ki ho chu buffer zone ti tham frontline na ki hi ji chun koi ma hin kalung thim che wa hi akoi ki hi wa na kalung thim che wa hi gal wang ka nei jing we ti ka ki he no win ya chu buffer zone ki ti hi ki ho na khelding lung chang jong ka nei pu win ahin la hi chi meitei ten buffer zone an khelwe ti lung ti thu akiza apat wang chun koi ma hi lung mongin jong aki thei po ilung thim hi itiham chang tha na numin na chang le center for song mo aki chanin na ama hon hoi ta buffer zone hi protection api lo wa jong mo aki chanin na e jo ma hoin buffer zone ki ti chu hoi ta alang langa hi respect ipi ana kyo e hon jong ki respect chula asipai jeng jong chi tolbung buffer zone gate ki khel thelo su khel di ti le questionable jeng dan chuna ale ama hon hi tia hi an khel sa theiwa hla ti chu mi jo si hi lung nop mo na ki nei hin na ya chu hi ta bang thil hung pin ho hi lang khana chun frank ta sai ding in na thilom chu ki pa hin ai wanga mo ki chan chu pi ham ti le e ho chu bom sim theyong hi po na bom hung ki kam ho I area locality sungana ilo le igam sunga kita bang bom hung ki kam ho wang chu aki dei pon chia chu nu te hon tu nia hi pan kila hi lo le area zo sin na house ho han lang CSO zo sin lang area zo sin pan kila a hi chi against na chu na hi chi sit in protest ni an ki nei e chu buffer zone khela thil hung ki bol na chunga e chu resettlement hung uma hi chi dei lo ve sa na bana area sung jinga
igal mi ten hitabanga na explosive ho ti IED bomb ho hung ki koi ho ti a hela hi chi hi ka dei po hi lo le chi ka against mong wi ti be sa na hi an ki to hi na tu ni hi ki pam le jingin na ga sei dinga chu chi IED explosive bomb ki to hi masanga chu gal I ha kap lai ta wa chum be se lo hin na muyong ka mu ka lo he tu chung nga bom hung gin hina ai ho mai le ti to ki boi ti lai I bom ka mau sang chun gin joy ti zangu min na epizinam ti la gal ki pat ti lai pa na in lai khom ta bong wei tan in lai khom sa wei tan bom chilanga ki kap dan to tu langa bom hung gin dan hoi na a ki hi na bom te nan sei te ya aki khi na mai agin rong na chilaya apu ke pen chu methal gin ha apu ke pen chu min aka pheti ken a sport ka chin ka ga ve na hi le chi ki kap he lo he aki kam hin na area chu min it ki kam tham chu zo thu hin na ya chu igal mi te na kam lo la kon akam de ke bang chu igal mi te mei te te na kam hi ti aka la jing hin na amuna ka ga chia ka ga ve hin chu ting le abana ajinga thaya lungdei phai koma na la ana bom jong chu amu mu wa chapang hon amu ma chu ke yong in he sa win na ka ga ve na hi le ki chu ho bom ho wang chu nidanga gal ki patila I bom ho ta ki tu lo hin na ai di bom mong hi e chu hi le ei hon la isim ta bang isim ka alam yong ka hepun ya chu koidang hi lo de hin igal mi ten ei koi mi ti hi ka ta sanin hi chu hi thei chana hi security te ho na center force ho yong hin hoi ta ei gat lo wa hi lo wa ei ho le ei ho jong na hoi ta ki gat lo wa hi lawang I chi sei thei lo chu lai gal mi chun mi yong an mat cha thei I chan ngam khana ei ho boina ding ei ho su mangna ding lung angai tu na pau hina hung success thei chu hi thei chana hi nam mi te ho ko I yong le alert ta hi pu man de hi ka team nom na chu chi bom chu ga sei sau be le hi chi bom chu kamu kha lo het kha lo IED bom chu na hi chu tu chu nga chu kamu hi in ke yong ka ti azama ma jingin kati zati chu kati jan jam di kati wang hi poi hi ta bang bom chu hoi ta iki ven tup lo wa hele aban cha hung ki koi le ichan ngam khana nu naw chapang I thi gam diu I gam mu yong hi ichan ngam khana I chan theu hi e chun nammi te ho zo se hi thei chana front line ho se ngan se lowa I bol theinal am che ana adi de buffer zone hi hoi ta I ga diu hi dei sa na ka hin pon hi nu mai sila chunga ki do be kit han lang hi le na bom chu itabong hia iti pham tiang na ga ven nan ga explain be thei dam tu lungdei phai a chui le lum na niau cha hin ei khat plastic hi lo an chang bom ho te an chang be ho na I cho sunga hu ki koi hi na akichun na kichun oi ta solute ho a hu kichun hi ting le lai explosive amasa gal kati sorry mei thal agin nil ha hunging pen nong chu ichong chu akichun na a cover yong kamuna chu akikoi tu akikam thu hen akichun ei ho kap nai sai lo he ti hi pen yong ka het china ka sei tu hin ki pom he jingin front line langa lam kai khat ni hin thu do hi a chai nan dong tanang na tu ni kwa hi front line lang hon Christmas na jingla thaya Christmas song ding ta nai chai ta na lung mo pa na man diu hi nam ipiti manding nga ne ki gon bom ti hi a chai le ding an nam ipiti nga min sai pi thai gan lung no ma manding ham iti de ham long chu ke yong ka ha sei thei po e cha front line ki hi na gal mi te hen iti a in attack ding ki sei thei lo hi a hin la pathian songa pathian monga chu pana manding chu lung tu ki nei su ke hi ti chu ka sei do ya ki pa me advance merry christmas ki pa me nang tu ni kho TC network ground report in bo now chu hi chan chu hi tan tin chlai buffer zone langa
buffer zone langa lamkai hoi hin buffer zone langa chengzo si hin tuni changin lungnom na him anei nai poveti chu nu boy si lai TLF lamkai pia panin phondo na ahin nei tain chitabong ma chun khosung langa ai lo le asung langa cheng hoin gal le lo hitalowin tu lai tai hi gal lo bong banga igyal jing lai ta win jang phone line lang hi boina ato thei na lai heti amo jang ki chapomin ai lo le nam gam na nam ngai lu nan tu ni changein aki gingjing na lai win apong jing na lai veti chu a chaina ka in het sa hin tin tu ni hoti sine wak hi chi ground report ve zo se avelin na chung chewa ki pa thu ka hin se